namin naglaro ng basketball. Shout out mga kasama ko dito. Shout out idol. Welcome to my YouTube channel. Please subscribe, like, and share. Score out.
Basket shot. Baseball. Blue. Pesa kayo. Blue. Kata di sana. Bahan. Blue juga. Kata Nah, number 18. Pak, itu number. Siapa? Pak, itu number 18. Kakak di sana. Now number 3, pass number 11. Number 11. Pass to number 18. Rest. Rebound by the right side. Number 24.
the ball. Pass on Pass to number 2. Number 8. Looking for an open. Pass to number 6. A 3-point. Number 9. So number 3. Pass number 21. Now, number 8 use the ball. Pass to number 11. Pass to number 18. Pass to number 19. Pass. Yes. And number 19. Number 21 use the ball. That is by number 11. Pass to number 9. Number 9. Now number 8 from behind. Use the ball. That is by number 24. Number 8 for it. Looking for an open man. But there's a whistle. Dan, timbang mo dyan. Tama ni Jay. Mahal ikaw na kata design ball. Number 3. Up to the Walang ganun. Ready. Number 0. Pass to number 11. From the window. Number 11. Number 11. Pass to number
Medyo tayo, hindi tayo tingin. Kita. Malito, huwag kayo malito. Lima kayo. Number 24. Oh, masa, Max. Oh! Isa pa. Oh! Number 11. Number 24, Kunti na lang. 21 against 16, people of Bahamas. First row. Basket round. Second row, yes, once again by number 6. All right, let's go. 40 seconds. 40 seconds. Number 11, Idol ko pala. Kaya na shoot pa na to. Lakad. Ginamit mo ng tiyan. Two shot yan, two shot. It's a foul. Number 00, now, pass on the 65. Yes, rebound by Kalada side. Kalada side. Mama Dani, pass to number 79, 5. Pass to number 76. Pass to number 9. 5. Yes. Rebound by Kalada side. Rebound by number 74. That's also. Nice press, nice press. Number 11. Malas lang, malas lang. 0-0 yung bounce to number 6. Along pass. There's also. Foul, number 5. Rebound.
Number 9, foul to 7. That's by Sa. Pasok Jojo, guarded by number 9. Side, pasok number 24. Pasok number 17. Number 65. Tagside, rebound. Pasok number 2. Rebound by number 4. Score now, 21-20. Go! Hello idol, shoutout idol. Saan po kayo idol? Shoutout. Yung mga idol ko dito. Shoutout, taga Pangasinan. Taga Pangasinan. Oh. Ito mga kaibigan ko dito. Oh, from Laguna. Taga Qatar, syukran. Yan. Andito po tayo, live time po ngayon. Mga kasama ko guys. Isa lang. Isang labaw.
Dapat pinakasan nyo, alapikin. So. Ano masasabi mo? Manalo daw hindi? Daog ta. Ah, daog ta. Oh. Daog dami, daog. Daog. Yun! All na, all! Counted! Dipinsa, dipinsa! Baba, baba! Yun! Tatlo kayo! Nice. Galing, galing. Aperta, aperta. Aper, taper. Aper, aper. Galing sa kong idol. Lumabas, tumama sa kamay ng mataas. Kaya basta makashoot kami. Third na, third, quarter. Ready, get set, run! Salay shot na ako ba? Lami, asi mo pasa ba yun? Marami ka ba? Lami, mo pasa na ako ba? Huwag ka abot, pero magpugan. Sugas na guru ba? Oh, kanang tira na musto nga. Ha? Kanang tira na musto nga. Atong dili, pasak-pasak mo dito ba? Paras. Yan, tapat lang. Yan, tapat lang. Una! Baba, baba! Nice. Ay, ah. Harap forward, oh. Harap, tubutin mo. Oh, ganyan lang, harap lang. Oh, ating bola.
Relax lang, relax lang. Yung ilaw. Baba. Okay, pakalanganin pre, pasa mo lang pre. Ikaw, pwesto lang ha. Medyo hata ka tayo. Oh, out sila. Oh, paglakad. Paglakad. Oh, yan, basta tingnan lang ilalim yan. Paglakad. Basta lakad. Basta lakad. Yan. Palit. Pabuti na yung isa. Buti pa yung isa kasi nakakashoot ako eh. Oras! Otros mo. Oras tayo. Okay, diwas lang. Yan. Good, right, good. Hindi pa naman eh, tatlo pa yata eh. Say, sarado mo to para matas to. Sige pre, marami naman tayo. Lumig, no? Marami tayo. Mag-graduate kayong 5 dyan eh. Aras! Sarado. Yan. Double team. Double team. Yan, go. Yan lang. Walang box lang. Shit. Malulusot. Kapoy dagat pa yun. Abot gilhawa. Oh, box out. Box out. Really about tipping. Nice. Seven pare. Team mo. Kanina, ganda yun. Okay lang. Sige. Harasin nyo. Yan. Yan. Dito na. Maabot tayo. Aras. Wala. Press by. Double team. Good. Iba. Aras ka. May natakbuhan yan. May hangin pa eh. Balos lu. Aras, may hangin pa eh. Hey! Hindi mabagal sa ako. Marami naman tayo reserve dito. Mabagal sa amin yan. Kapuan. Ano yan? Huwag ka kong lalabas. Ayos pre. Hangin. Tubig. Sampo lamang? Bilisan lang. 10 lamang. Ayos kayo. Bilisan lang. Bilis lang. Ano ba yan? Gist na yan. Wall, lalakad. Hindi matakbo eh. Gis sa lahat, pero 5,000. 5,000. Ay, ko eh. Kada quarter, gis. Yung nilaro nila, 5,000 kada. Pati mo rin. Depensa. Unsa? Aras agad. Gis lang laro. Ito oh. Pasok mo, Ilma. Dati. Bigyan mo din ng mataas. Lalanganin kanina. Hindi, pwede. Oh, wala mababa lang yun. Yung matangkad. Langanin kanina. Ikaw, para pasok ka. Ada ya. Pidil patas yan oh. Una. Iyay. Relax lang, labang tayo. Hindi naman mga ano yun eh.
Yan, una. Yan, una. Yan. Hindi na makatakbo yan. Hindi na makatakbo yan. Yan, kuna na. Yan. Yan pa. 8 seconds. Kabila. Foul. Paul na, Paul. Wala. Baba lang. Baba lang. Shot, Prigat. Box out. Relax. Takbo lang, oh. Yun. Takbo lang eh. Paul. Jab. Iba humigo eh. Oh, 5 na. Hindi yung ano. Hoy, 5 kayo. 5 kayo, 5. Bro. Hoy, 5. 5, idol. Isang malaki. Idol, Dib, shout out. Ano sa palagay mo? Manalo tayo ngayon? Hoy. Good. Sige na. Go. Sige na. Pasok. Depensa lang mga idol. Iyanan lang ha. Walang katawanan. Touch. 40. Ating bola natin. Ano masabi mo ngayon? Ano, daog taron? Ano, good? Okay lang. Ay ba? Murang daog tani. Murag dili. Murang. Murag daw, murag dili. Daog ta. Isa kina aka. Aywa, alhamdulillah. Aywa, masyaallah. Shout out Shout out. 1,000 viewers. Aywa. Nag-live tayo ngayon guys. Andito kami ngayon naglularo ng basket. Live na din. Oh. Relax lang, lamang tayo. Third quarter na yun? Tingnan mo yung posisyon ng Pumasok eh. dapat tingnan yung posisyon ng tao doon. Kasi minsan naglalakad. Pumasok sila. Huwag mo pa. Lalakahanda ka sila. Kasi yung ginawa ko, titignan ko yung naglalakad. Nalaman kung kumain mo sila. Dapat may isang matangkad yan. Napapasok siya no si to. Kamahalan. Ah, hindi na pwede alisin no, hindi na. Ay boss, ikaw na boss. Ikaw na boss. Sino? Hindi makain nga daw. Yung iba, tikas. Pikas kalaban. Ba kayo? Baba, takbo! Wala! Ito si Francis, ulit nag-rebound Francis. Di mo makagbola. Hawak lang, hawak! Hawak lang! Importer lang ata yan eh. Sila yan. Huwag kayong tatlo dyan, apat kayo dyan. Oh. Kasama. Dikit lang, dikit! Tuwag bantas kabila. Oh, last quarter na yun. Oh, 142 lang din. Relax lang ba? 142 lang oras, no? Relax na lang. Ah, 142?
Pero Yung mga matangkad, pasok yung matangkad, mga malaki. Melchor! last na yan, di ba? Bola white, bola white. Guys, sa blue, bola white, bola white. Okay. Pasok ka, Jor! Pasok yung mga malaki. Relax. Hindi na makakabol yan. Tapo. 12 yata eh. Papaw na lang. 12. 60 to 50. Patay oras na lang. Apoy. Kapoy bay? Relax, relax. Tagkari ano. Oh, likod! Yun, good. Kapos na, kapos na. Okay na. Okay na. Siyam. Ilang oras? Ilang oras na lang? Wala na. 10 seconds. Panalo na tayo. 10 seconds na lang.